Umndeni kaNosipho Msitsini uhleze emanzini na ukhumbula bona ubulewe ngesihluko esingangani. UNosipho weminyaka el-19 ubudala kuzwakala bona ubulewe lisokana lakhe leminyaka ematjhumi amathathu nobunane ubudala. Nanje umndeni awukholwa. Ukuthi lo mntwana atholakala limali ayisiyo ukucala. Ya uke walinyatwa ecaleni same person and watshelwa amaphoyisa ambamba lo mfana. Simangele nje before ilanga lishone sabona sekaphumile. Kuzwakala bona isokanelo libonakele lisendleleni lisunduza itroli ngaphakathi kwetroli leyo. Batsho bekunesikhwama ngaphakathi esikhwameni napho kunelagene elimhlophe. Omnye ke obekazidlulela ngendlela uHebert Mhlongo uthe ukulemuka bona ilagene lalibonakala linengazi wachidela eduze waqalisisa bona kunani ngesikhwameni napho. Kunanyana ke aza kuthola bona sidumbu somuntu. Wavula lesikhwama, nawavula lesikhwama wasivula eceleni leziphu lencane. Wavula fast waphinde wavala. So lo my sister ngathi mina vula ngale. Nasivula lo my sister wasivula lesikhwama so wavela umkhono unethathu. Umphakathi usilingeke uqeda ichukela. Bewathi ukumudla nangezandla umuntu loyo. Amapholisa aphenya icala lokubulala. Phakathi kwale plastic kune izitho zomzimba womuntu wesimame lapho kona babone kune ma-tattoos umzimba lo ubone ma-tattoos bakhonile ukuthi babize amaphoyisa bafikile kodwa bathole umphakathi somshayile ke kwamanje uphuthumiselwe esibhedlela amaphoyisa amgadile sikule umlando wokubulala. Kukunje Umsolwa loyo ugijinyiselwe esibhedlela kulindeleke bona avele ekhotho khona duze nje.